o Samoa alau Samoa Entertainment TV mai pia usi mai alau whaafonga. Ai le tala toi tuli loa i fetusi e inga, ale pale mia talua i o Samoa, le sunga tui le epasa i lele malielenga o ima le fonga fetalai o le moto i ei nei, fetalai ngā li o pali i ta e umaspau. Nā fua ina uaurua i tusi atu tui le epa i a li o, i le soiva o mati matalo sanga i whaase esel sui fonga fetalai o i ei nei, mai le tō finga tai fono le komiti so e su e whaapitua le pale mene, tu la fono whanoma sua whanua o lua o whaanga solo. O le tusi tau sanga tu la epa ia li o atangia o se manatu na whaawai mai lungo se whaamtalanga pe on tusi e tu la epa sa ia maua i li poti. E lua fontanga no o atuai komiti whaapitua le pale mene sa ilo ilua tu la fono whanoma sua whanua o lua o ma whaai loalo na te te e lea tu la fono. Sa o ane foi, ina ua taamilo atu le komiti whaapitua ilo nei tu malo e whaali lo na finangalo lava lea te te e lea tu la fono. I le tali manino le fonga fetalai i atu i la epa. O lona toe ta ua le suafo le sui fo fonga fetalai sona finangalo sa whaalia le whaatalonoanga whaalaua i tele ma ilo ilonga sa whaatino. E le komiti na ilo iloa nei tu la fono i le nāpaya inga. E ta sile aia inga ta ua sa ta ona pui malu i aile nā komiti ma tui la epa. Ia whaalilo lilo mori mau e tu inatu ilu mol komiti whaapale mene. E tu sa mai e inga o tu la fono tu mau al pale mene. Mai ua wavala mai ai, i le tusi atu la epa, sa le imalu pui a ia te tau tangata lau tele, sa awa ia tu i tau olmanga al na komiti mō lato finangalo whaalia. Na whaamanatu tu fo i le fonga fetalai ia atu i la epa, o le ngawi o inga au apa au i le nawa i taimi e pe o na taua, o lona lava le natu langa whaatangata lau tele o le atunu, o anga whaate mukalasi na. Peita e tusi atu i la epa, e asale faiva, ai le asal masalo, ai mai se whaatolo na o au apa au komiti whaapitoa e te el tu la fono tonu lea. E au tu i le lato ngā luenga leo lo tai fono ai nei. O le tali atu a lio. O le ngā luenga utu inatu i komiti so e whaapitoa le pale mene le tuimi nei. Sa whaawai le lafo na whaamao nia le fono au whaitu la fono. E au fiai masuis fono filifilia iai o lea ngā luenga. O le whai ungol mai aso na ngia mai ai le toe tali mai o tu le epa i le tusi na tali atuai lio i a teia. Mai atua ia le fonga fetalai, i le whaalawa i tele i leo lana tusi na abatu whaalililo. Tala whae ua le whaato e senga, whaaleanga nuu na masi atua i matai o le tu malo whalea lili i loto whanga. O le fonga atu i whalea lili e au fiai, matai matau ai ngā o le tama ua mōli ai nei le maliwai o se li ilua lima tau sanga le vastroluai. Nā fuai le i fonga le tai au pō le asto na i taluai i loto whanga. I ata o le i fonga o ilunga o le talamua, na mai tawina i le vave o na talia e li ima whaipule o loto whanga o le whaato e senga. Mai loa atua i fo e to o whaana pūlo lo i le i e tele. O le li i ua maliu, ma leisi to lua o lo o aafia, e o mai umai loto whanga. Pei taina mo le mawina le au fiai o le fionga i le sa o whaapito, le fionga le pale mia fia me na omi mata afa, ma le fionga i a tupuola koki tuala i le mamalu o le fioanga, lea na talia nea le i fonga atu i whalea lili. Ai o le tamaa lima tasi tausanga o mōri e le whasioti tangata o le tafa whalea lili. Na whaamanatu e le matai o whalea lili le aso le whaato e senga i matai o le tufanga. E tau tuana a mionga ana talavau ona o a mionga i a wafu ai lea tae au. Pei tain whaato e se foi matai o le tufanga mo le vaenga lea na alu la lato i nunga i tafa i le sa o lato wa mionga wafu ai le whaale tonu wa tupu. O le whaato e senga whaalenga nue au fia i le sifuru wawheta live so sani ta penanga, to e sao ningo le talavau na fialo na soifua. E ta iawheta la na ave i aingo li talavau e to lua na whaamanu alia, ma i e te tele, ta itasi. Whaatasi ai, ma le sifuru wafe na ave i matai o le tu malolo, te whanga i tu lango leanga i whanua ma le wha Samoa. O le whaale tonu lea na li ipotia mua e tātou tala. Na whaamawina sui komsina o leo ma whalepui, le sunga awa pa aulongo i tino Filipo. O li ia mai loto whanga na alu le lato i nunga i tafa. Ai o leo e senga na tau ai maa i le lato ta vale. O tua ia le to lua lea, i le laulau vale i le tamaa lima tasi tau sanga ma tau ai i maa. Ma alo i lo le tamaa lea i le whale aluane malenga ese, ma o sofa i ai i ali. O le tamaa na maliu mua na onga manu anga i lo naua, ai o le isi to lua. E la vea le tau au o leisi, ai o le pātua o leisi e peo na taua, e le sunga i le sui komsina o leo, aua pa au longo i tino Filipo.
O lo tu mau pele a vea o onga ma vainga ta ua I le una ia o le tamau a inga ma le manuia lau tele o Samoa. O onga o se awala e fō ia ai le maua e tangata uma wa wanoa tutusa. Mai fesoa ni fō I tangata I le atina e ina o ngavaa. E ui ina wa aia le sitia o le au whai o I lātou e awai ia o onga. O lo o mana o mia le wha le leia o le taunu unga ma ta upu o oina. Sitia le au whai o tausanga e awai ma wha uma le leia ia o onga. O se vaenga wha mua le alona tolu o a onga le lei. O lo wha mawina le ta iala mo le lumana I manuia o Samoa. O tangai fo I wha aititia le bala o lo o iai I le tūlanga o oina o le teine ma le tama. Sa te le se afianga o le awai o ta maiti ia o onga taluai le wha mai o le misela wha pele COVID-19 o lo o a fia I nei le lalolangi mai ua wha ailo manino ai le mana umia e le vaenga o onga o ni whainga fau wha teknolosi e a o fia ai le wha le lei o sota inga wha ona ponei. Ina ia wha mautinoa I le le wha lave ina o le maue tangata uma o a onga le lei atua. Lo Samoa Entertainment TV mai pia toi Leilua. Ile aso atayao ile alofa o le tua, paso I fuaya.